Ashafo ha emergency Ghana TV eso ebusianfo Dani de nyameka se obaso na wa subscribe wa like na wa drop comment no so comment section ho edi ama na wa share so edi ama unue bi me the story bi ebe femo efa ye nua ba bi ode na sem ebe da ohinini ahimfie nkomo so na sem ode ba ye ne se sofu bi agisika ne nchen asofu na ye na adwen se ontie sika na nyede emfa emma no na ebusiafo ye de Dani de nyameka se ye ntie nipa ba konkon aseminti no ye fe sofo no ene sofo no etwetwe nkomo enye se na sofo no enni bio ebusiafo sofo no sika na nyede enni ho esanse no okonya membu ankasa ofanya memu enti ene sofo na bepie mu e wo fide mu haso no nso ekyerekye ni nsemu nti ensem enyenko nenko tie mu nsem emras. Number 1, Joanna Mawusi complainant Esreso Kumase. Wanu abani kuredu Pastor Kwadwo Akwaboa Ameyaw Kumase. Up there in court. Also, let us say ya no amo no so absrewa woba Mawusi wonso let us say yanko pardon na hoye em say wo di asembe daye so hyefa ye muya ti ene sofo ofie ha me pese ya fe na ne obi tie show no wo bone tofa na ye ma sofo nso kwan no no so bem enti ekwada ho me pacho last week na me de beda wo say me di obi sika fem sofo se onfa enye adwuma na January na ode abeto baby eda by January ni dru ye no software enyamba metwe na we enyamba and am de beda wo say Mr. Obuamena onfa embeto bi eye den na udi sika koma no ye se ofri ya na udi waye ya wo boba besi me pacho me tade wo ne ho nti enkomodidie ma na oka se ne ho akere ne kakra na yebedi bronya nti nko obenya baby sika bi kura na nka wode hye na dwuma na se dane ne mpa ne dwuma nim kakra nti ya se woka sa ne so no ye mareho ena me ti dana akra de man ka hwe anche nti ade che na me se sofo wa asam na woka ye no ye mareho atomakoma so nti obi sika bi da me ho na so obeji ni January se wo bedi no kre e de ama me dia mama ndani sika ne mam ne fa twitwa ho se de be ya benya bi ama nkwala no na January ne so a na wo de aba betu bebi eda no kwasem de wo keka ye no kwa ma minya ne mugidie se o di sika ne beba by January ni bedru no me frɛ no e ma wagitu mi se me mani ndu de beba nti January ni dru ye no menini hia na me ese sika no se me sama na bosome nti ho de me di ya wo kakra na me se me ka che o sa de na nya me dia na atahwa ache nti na madia ma na afi na wo beka se ya kire me na se me twen na eno o ma me bi ti na de aka ne de na yese ma twe na won famba na me yese me de beba abeda wona eye den na udi skama obi na sa twen ne se omam nkom sofo ho eno na se kire se me pato wadaroma de nti a ye ko ye sofo ho ni wo ye se unya ba bia nko beko osofo ne nudi sa nko so ono sofo so onya ba bia obesa akobo ne ho adwa ayo ena me ye se no se ba bia ono wo no ase esom no ne ono ne die no ena mso gbabura adahi no no wo o se obine ho mfa ne kakra nti wo ko sofu bi ho oni sofu bi na ase sofu ne sa na yaro na e ho no ase o ye anointing ni say e ho no o yusu anointing oil ni aha na asam na ye di na Mawusi entwa hwire ngu babia me kane amom enye sa no start se wo kasa no obie kiss na wadwen sa fe na wo behwire sima be kansa me ma kwan oh yes baby o wono sofo no enhyehyɛ ye na anointing oil ni nyema wo yusu no ene aha ono ne kɔ aso akwasi awia ena me yes baby a me kɔ no ena ni akwasi awia no ebo ebra but ade o mu ni sɛ ye setra ye ti die pe bi ya ye
nti ne saa de a ombra honom na ombehwe se nani gye ho ne nso a aha ena ma me de ne call ye ho no aha nti de ma ye call ye sofo me kra ma nko bi me ye nam say me ko kire ne say aha na yeso ye wo ena mo sofo shire sika no so me pacho sika ne de e ho na me ye say ne oba ho de a oba na me de ama no saa ne ko ye me ye say ombra oba na me de akoma no na say okọ na obeka chesofo ni safe na opeso o start adwuma foforo na obedebetu na anim ama na ode mpai wata na ti a nti ho na medisika no ema no nti me pacho na ho fa mu ne say sika say na aka woni osofo ntem me pacho sika aka 34 million wo wadwenim me pacho ai me dase sofo eja me pacho ba isho iso ayi o bible kro na bibi focus ya kasa prekosina bodu ya ne cross open ye he pacho me Kristo ni ntimi pe bible yo fansani fato babro no so na bo odin eye me kwajo akwaboa ameyao me sada bible iso me sada tro konkon iso sa samo american nukre trodo ni tro ni atro onyame bo ame erade bo ame oda waso emise ensama ya burusu watse obey aden wa yo papa na peso de boni tua ne ka osu chirem ama de dika me da obi ase mausi min kasa onye me papa nyina baabi anyi ni boni aida ba me hunu se wa antemase na woni ni pa me ye me nyi ni pa boni ni kra adidi kan ne se meton ade wo kagitia me wo dabre mi no na wo na wo beto ade wo me ho e wo me na me ti ase yo no nti me yiri frim na me yiri me ne nyina ne me ye kra ni gento tema habo na amane ne o ha wiase abrabo nti ma me ne me yiri de be kumase before I no yiri titema na eti akra kwabenya na wo ye dwuma otema habo na me kra ni gento tema habo nti nyame ye me yira na me yo sempakani a me wo machine sam de ka me ye dwuma nyina me sa de kanya me asem na me yiri nyame de nsaka no no be hu nyame nti obeye prophetess no hu ade ene enkranfo ni papa ye hopa but ni me bi sisi ma ahoche bae so na intimi ntua ye dan ka tina yo se sa be kumase na me ni nyina sa be kumase ti bi du kumase ase no na ye ya asoro otafo me pacho ame ya ona ka odin hu ye bununi papa ye bununi fibrekum pa me de me ni graduate ya oh fine akwadonko adwiretia pacho wan yo ene me fa kwanya so na pa wiafia babie sa wansai na heman baby a obi a odi hyemi chiawo ena ma ade nyina owura koka asanteman koka income asanteman koka odi hye na me ka sei awie mi chiawo kwan sonko so yenti ti mama mawu minini hu adwembo ne bia se GC eti mu ba kuma se nkomo ne yedi ye pese wo free baabi ebedru baabi I show ne ye ya ye sand hyiade eti mu free enkrabetene kuma se no ena mu start some ye empabo business so na ye ya so we ne sa tom paboa wo kagiti Kate Dubai ho okay timpa cho de ne se mpaboa to no mu na megire fa ye funu ntina okwo o tafu jin me ba otoso sei me ba otoso num me ne megire ne ba otoso num oso ne num so na ena ebi ti wo fo wa nyei twaso mama obibi ni bibi na ebi e wase wo pani pa enkoda dodo megire no ne maame wo ne baba ba ko pe to o sha sase no so ma nti ai se no so na ni bi ho na oba so do ne to a sometimes ne bibia na obeka de wo de wo pe nko na be me ne de zo na munya ntiase na o se metina se no so ba wo bebiri o nenke la so na ye be wo ani de o di free mu di ne si ene se me kai se ne dane ye benade numre before ansa kosia da no be so no pa na wo se insu ugu no timide ne ko ashtown na se ne tamaso pacho ai na mama sa so to free ase na nye de me ko na me ko asoro pillar of Zion so fa kosia wa ho no na ye program be every September bia 5 days dry tim ko ye dry ni bi mama me do Thursday no na ye no Friday Monday to Friday numre na Saturday no po ya breaki we do Thursday no na me hu se
me one side asate achi abase ma no nyina achi a so hema no yie krampo na e ma no ma nti ma me benya ma stroke na ye di ma me so adi mi kwa na e ba fom enso me di fasting ni wie fasting no 2 me yare me 2 weeks and I'm a year. Otini ni amani edoso. 2 weeks na me fa me year. Ewurade Nyankopon. Otini ni amani edoso. Na me de Kristo wo me fi enkwai. Therefore edura najo a chese utimi dwindwi ansa Ewurade be fa ye kwai. Na de wo fro de wo 30 o, de wo 70 o, ye nyina ye nko. Na nsa na to da bi enipa akoye dry 4 days 5 days we akofa suro kwaba to da bi a wodwi ho anenso wode ne ho de opa na oye nti ne untimi nka edi no ankatachi TV so awere ho ahye ne ma otetema eye na dwuma ahokire nti obama wusi nso amfrani anto aso na begire TV so no kise kantire fo ye nyina so ye kura baburo nyina kura baburo emu nketo New Testament emu concordance emu King James tenase na apenso so ho emi so de so da be host wa na wo ya ma na aburo so do ba woso enti yade ne bo wo na ye den mama me to ama sem so no kosiada no na me ne me yiri mienu de ne call S54 no se kutwa scan ne akohwe nsu na egu no se bia wo na aka na ye de ne call scan on ye de ne call utwa scan Ghana utwa scan kan se mi twire ye se doctor bia mama me yiri se wo no ma bia no emwa na ntiri mo odin ko na funu so pa ba ye so ya na dubia bompa ye didi wo nyame mu ye eso chen bibia etijidi enti no mama yanye ni CS omi odi me to asoba because ye ba na na santia ye wo na nsa ye be wo last born tie na me ka se be nchira na enipa nyina ntie se oba anyima ye be ni CS no eka awo se nipa beba wiase na eka process na ko enti wugidie ye tsadie na wo yere nyim ne ese be ni CS a e ma me ye ohu Yesu na eka kwan a ye fa so wo no enya hwe ebibi fo nko na ye ka se wo ba ni me be ni CS a na fie jadum ye declare fasting wo so fo me twam enka hu fampai bota na chi no nko ye operation ne mera sarogesi ye ka sarogesi so obi nyamama obi Yesu Kristo ne ye ni bi first obi nyina nim se Mary wori Joseph wanhia won kronkron na babutu ni so ma ne we ti abaka fa kasarigesi di kan Yesu Kristo ne ye de ye no etika ne me mo hawo ma wodiem na me ye yi mi kunkosua na ye de me so me de aka ho ne ye de amama wusi e de atone yam ama me na wakari e ba no pa wo da ama wusi yam de ne so nya ni moja e ye media sarugesi ene ni nyina ho but osofu bi so betra so dem akondem e bi so no bi wuska obetimi aye bi ni akasa na ni podi aboniyo akowu usu ni ma ese ye som nyame a jama ye ni da ho usu ni ma de kroso na wo som nyame na wa nya current wan sua de anka ho na wo ya tete kwa se bi Kristo ni kurasini a wo pe wu a wo ta mo so ye bi to klobi show adai ni tie wo obapa obe ekrapa sofu mami ho no ye masua ade bebreu etina ya ka se ye be wu Euro operation dabi na ye dai to aso me ana me so ni nsa dana numre Tuesday me kai pa ne am light of 24 na 24th September 2024 na me am so ni nsa ni mi ni sani free na ye tia bro so sani free o call form me ni ko gina kwa anko mi ntwa no ba bi tumi kase wan wa fa wase a ye ka ma wo ka ho oba ne de wa fa na se eri o che nim kra sesem wonnim hwe wono kra ya pai no no ya go wa kukuduro obi wa koye wa CS 4 times 3 times ni nyina Awurade gira na chikoma eti ko no no ebeka se wo yo batan wa ko wuo ni nkwankwanta e di aba eti mo asofo nyai e na metwam e na me masore ba de se kan kano twam mo
nkwasi preaching no na wo de bompa ya ta na chi nko obi pawo obi timi ya IVF ni sofo we ka che ni se enye efiri nyame na wan nyame na ama ni panso ni mudie so mo fanya dwuma enne 21st century oso kasa mama ntimide meyere kodu tafugin ho no ono ana sinante wo gate na no ma me de ne ko baby a ye wo no ko ye bibia wie na me mete wo twen senka nyame be ya adom na meyira wo nti mete wo no ma na obeka kire me se da kofi na no pa me wo a wetumi aba be fa me ma me mu bi ama ne me wi anu akbo ama ne na me se mate te me ko nyina me na me yare me ntumi kura nanti me nanti afa sa na me de kofi te me ko ye nyina ma me de me fon ato me nchen se me ti ko se me yira wo frewi Radina kupo ewi asibeni mama me yira wo frewi ko bi ama sorry ko mba pani dem ko busan se ma frewa na so de bi on free ti me fa mu dai me ti mani be tu na me sko aba phone no so ana me fa phone no me hwe no me fa phone na pe na me te se kwakwa do bisusu bi anye no ma nte ho me yam hye me kwakwa do bi abesimu da no so ti me yam hye me na me ko na number ne phone ne ba na onu na me nim pa kro nti me fa me free back na mo se tafugin na omo se umu hia me wo sisi ya ye ni ohum wa bedwane o kan ya me akasa me yare dada my de ya na me kwanye si na me tie masesa bibiri na me yade ne owu ni nti o kan me yam hye me am ba me tim se eham se me yira wo anko be ka che me se wo yira wo na wo frɛ wo se de bra ba sa hamma ne de ebia akwala ne na ewu nti na omo frɛ me se me nko am bi ko na madwen de me yire de na ne ho de na me de ne ko ye te na me ni se bibi sa betumi ato no tim de me nam form that time so minya praga minya ka bia nti me nante kra sa bi ko omo doctor for na ka tem se me nante na ma anya ka for na me to form a stroke no be kama to nti me sorry bi ti na me hwe me hu yi se me to form na me kra sa go do hospital me ko ye na me ko hwe baby a me reda me ko na wona ho ti me yam hye me na omo se small girl bi ne me ko doctor ne nchen on office mama me ko ya me tena se ya pe tena se din ya so doctor ne se ya yi bitumi bia o yire o timi awo kama baby girl ba wo wie ni mu de tunu sa ma wo na chese o ma nye CS no o wo normal no o mo normal wako scan ya ka kire so doctor bia ka kire wo se o yire be wo normal o ye wicked mama sa o man ka se o be ye na ya mo manyu wo ade no moko ye no mo gidie se ma bompa ye enti obetumi a wo ti se gidie no na mo de ko ye so be ka no kora mama ba se ko kan ya enti mo na esa mo ka kire ni se bia ye ko scan no anasa scan report no minim the way o ye on na ka so kire wo so se bia sa anasa ko scan asem sei na mo kura gidie eso bible any cross na mo de akọ eti wo agwagwa se maladi wono ko te mo kire no se doctor bia se obewo fa no ba na doctor ni ye wiki wo ka kire wo se won timi ngo sa won timi enti wo se o ko na doctor na ka che so ye no wa wo baayiwa kama na muja tunu sa wo frim na che so wo tamben o se o be 12 o'clock no ngbe be 1 hono mo no na wo frim nti in fact me taste asem no de unyame onkonkoro pe ne bo a me ne me kam ne de beto me nti me yedi na me so se me yire no so yan na me so rifra kunwa nim me ba bonto na me be da fom ho bi ma na me se ruade kire me de menye ti na me hu ne menye me hu obi a me sa yare ti de me ba mi mu ane se oba na onye me de hie nti ne brate ehua me fa drop na me nkonko kan kire no o yire nso free he o etafuni okay tina sa tamabusia ne nti pacho debi ruade nyankopon me fa drop na me call makonta ono na me bana uja no kra wonu sisi ame no kase na me phone ho me tena taxi do na me ka cheta do na se ni na atome nti ontumi fo ende od nyame as nyame fans ma ne kasa kire me kwan bebri so na me si ya me koe ko ka kire makonta ni si na esi na me bo mama ne mu nyina yo mu nwanwa bi mu no ho ni ade ti we ne nyina e ba hospital honum I know
we bi ho nurse ni bi ho high friend Anita no say that time emuji to mere no ono ankasa ko tafu gym baby a edi muja no mo ka chere say mere ye positive me so me ye positive. Yes say Confanochi Teaching Hospital Administration nyina ehwe yen Erade nhira wonum papa papiaro kwamfrempom papa Erade nhira ene omo ho doctor say wo ho nyina Erade nhira wonum papa pa ewe dwuma so a omo yenso de eboa yen echa yechi yeda wonum ase professor and saying me baby nine prof mi refi ni din kakra omo ye no kama e de ema yen Erade nhira wonum ye enti obra mama anti na chese lady ni ka che mi say time na de ni siye no no mo we doctor ono kan secret na chere mi omo we doctor omo hu doctor no mo call baby amoja wono so no omo say aka we positive ba ko pe no na no so bubu Dr. Margareta Odami entry oyoba obodwuma kama pa Margareta Odami entry echia wonu konfa na chese omo ko pay moja ma na nadwo no no mo say de o ho na e ba ko be bubuku wo positive bi mu ni ho no nti o ma ntimi afa ama no man fa ma megire me fimu ya any page boni nurse ni na fra security say emre moja ni tunu no ko da bia e ko ho no a da na mu ye de Sunday na me ko nurse ni ka kire me say me nko ne megire nko have sex na ebe ma na ti we let me bi ntama ma nti no pe asempa nurse ni no ya se me tele ta agwadi e ben go have sex ye operation ka we nyina sex be ni go me me ni tumi a metuma ka cha doctor so onye operation buko just scan na se mo kama asam kire wo so the report so my ebre o nti o mo na yese gom tiki sa de enti na chese moja na o ma nya bia ma no dia da ho no ya mfa ama no o so bia bu ya asa na mo no mo ko ye no o man ka se bia edu a woni time mo beto moja pacho debi man ka bibi sanjre nti na de tie ne se de bi sie nye sie wi o ka so kotwe hu manso kura e siga aga na ne brother ba ko wi UK oba o ka so won fan on je chiri die ba me so o ye na no hu sa de nya se wi na je oba betra betwa ma na so je chiri die na mama no achi na me yiri free mo achi no amane no ha ne doso tama ye wo ho no na mpaboa na yeton no bi wo ha ba bi eti no old manager na wo no abepam ye fini yeton de bag nyina kudu mrebi na ne mamu aye diama ye ema bi wo kra me majom na me ko preach a me hire ne kotna store no akoy obidi ni mabasa wo de no nton a na me se kwa ye ntonto ye ne nkwala na ebe ye na hye akoyeka ya akoyeka bibi ye eti na hye oba na wu abema no de se wungui wo na se utua sa aka ni nyina tisika bia ba nsema e kan kuma na oditua mama you say amane wo mu afa how ne amane bu papa tisa akola ni wo busome akola ni wo seketwa no but September no onye 2 years September 25 no onye 2 years ejo ho ha ho o makonta ho to bi ka so ba ba adopt na kwa brochira de be ma no ya mi si pe mi ma asem ne de mi a mimpene wakunta oyiri nua ba miri nua be ma ne yere na age no ne yere no maji akola no mo hwe mo peche ni nyina no mo je no ka me sisters mo di o je no mo se mfa mo na me de ya na o mabusu na me tie no nti na o mo ne me tie ni yi papa o nya mi hira wo mu kwa ho kire mu nyina ni nua o wa bruchi onya okra nya e bi miri wu ye cramp no kola ne school fees nyina asemuni ya semu na Abraham pa nche me mani emre timintumi aw tira mintumi nkasa no echicha no na nam so a o store ni mu ye basa mausi fa be si mausi de no so ti mausi ba adwum me koye me gire wi ya me ba na o se o so for ma ba hwe wo ha no mo sa mi hu na me se ni se na atome nti wono cramp no di hu ya ma o tiatia mu kakra nti na emu a na oba me ho nti oba oye se we nipa na me hu ne so okuta akoma papa ko be hu ne me na me te ho a me ton ne nkwala na gu me so tumi so emmoa me na oni mi di nkomo timi oni mi di nkomo se so fo ade na oni emo na kase na me cheche mu nyina a che nti one day bi me ho no afre me say o
me kama sam che no so obi hu di obeye nti ade che no ofre me say obi sika bi woni ho nti obo me November me ye bi ko December na me fa nka me we nko fa ne ma na me ton a by January no kroni nya me ntwa atoro na me ni sika ayede amano na me pene so to ka che me say Thursday na so sofo no ye cancel nti me bra ho because enam ni papa o yenti because no ono ankasa ape edika delay mama na ya bedu me so am kotena so funa me du ano diska na mama se me fa nkona papa ne mo mpa yingusu mame so bo mpa yingusu ba mama de ye adwuma betumi agina no so fo mpa na anya adwuma amfa ana me de koma so funa so fu busa me se de na mpesa me na me kache no bo mpa yingusu mame na ma diska na mame na me de kofa ene ma na be kan nti momi me tonne mo na nyame ye madum du Christmas me se nya obi ma ne sa mame 10,000 kama me fa de man bi bra me ton tie ton ya na nka idi bu nya bi denu na me nyesika ma no bat na o se obaji ni denu ara ndi na ma dwe se ne me sa twa me ho akra ko fa ne ma ba ko aba sa na me ba na me beton a na nka jana de ama no na mama fufu ya ntata new management ba ka gitia na ye da bright me ko fa ne ma da me ko fa ne ma no ba me ko fa by Friday no mra Saturday no pa ye ton de we Monday no mutu ye nyina yi free obi en free ho sisa woni ama no tina hu ba bia on fa ne ma ne mfa na ye se ku fi ma wo fra me ni pa me ntimi ntwa kontompo na ma wo na se pressure na mo de ma no ntina se on tine me kana to nse me boa kontompo na me twa ntimi ka bibia o behwa me kasa nkoma ni di nya na ma no wo fom tina dan na wo kasa me ka cha ne se nyon nko na ye papa mo hu ma na ye me ya no ntimi ma no kasa antire ne da komi wo makoma mu se wa ye papa bebribi a wo hu akatua nka me be ma no krampo nti ye no na se ma wo fra me na wo trete me obeye made a me real feel my life mu na de adentina afi me hu ne me nya me ho otumi ke kan sa nyina pa to nya me nim no kumi ntwa atro no no so say me the Bible akasa na me no me mbrimu no se me diskane ma no a ka we nyina anka ama nti ho na nya me madom na obi adwuma bi a ode ba e friends o mo e ton emu ne washing powder na papa ne de kama me se me ya ya ko chinchina ko tonton we nyina ti ja me dika na ne de na onya aboaso no mu ne da de ko de na mafifi mu ye yese de be ya me ne nkola de ye tu ye fria ma ne sai ni skan to aduane ni na me fight na me nya 2000 ma wu isa aboso me sa so me na ma 1000 kan ho ba nanka wo senka me tu skan na ma no ba ye ni akoma ekutai me so obi wo ka je tia hwa na o mpaboy tu ye firi mpaboa no ko difiri wi won magu no mo sa e boto be 20 nti wo so po bia mo na to me na mi sister no so ekuta nkwala be 6 a onu ni kronya problem ono so ne ho chi no wonya ne ma ne ko count and double na yin2 no say ni won je sister ne ma na onton ma no no je ne ma no to ton ne ma no kudu baby utua 8000 na ne ma nyina 25000 utua 8000 the following week so le sa o sa bitu bi mi no me ho Sunday no frame me say waton ne ma dia ko fi ama akronfo akwako wia ne ma no na me hu so oboa nti me pemene ese saa na wo kan so ntimi mfa police fo nkoche no afi de me koni fie kra me odjaju mba me hu ni biem na akoya asem sister no so de ne ma me de ne ma je ne ma ni fo de ma me no no so obi ne importers no mo ru market ni be ne ma ne ma no omo so ye twe no ti na ese ono so fa quiz and music bia na oje na ade to de me na ese wo akoji kagina mu ti omo de me ko anopa me wo ho amache na omo di police fo be che me wo me man ni manopa na mama na nye easy be che me de ko kagitia police station hey what ni amane edoso ti kra na mtimi rizi 7,000 na me de mano ntina akoka de aka wo se mitua eni amenya wo na wo ton ye no wo ko boa obi no mama ntina akoyese mawutamu no ono de na koye police case mawudi ne nye police case ntia esa wo solve we ma we free na wanya peace akwakoso wo mawudi ne so amano ba me kan bibia na menu aba intimase na dwen se mitwa na toro it is discussing na wo de amano mama na 3,000 na fe ma usidie be biem na wa ma 3,000 wo so ka scavoro scanning na so na 5,000 wo se wakoji loan se de enti ti bread o ye nya wa hometi a wo ji hu interest ma ye mare ho enso sa wo ba ye 2,000 ka sa da na kranka mi tua mam ana na wo si da bi wo koji loan ade ma no enti no wo ba ji interest mampa so mentisa ba mi so esi ne mo de mame me pato mentisa obi oni mi bia nim se mentisa da
me so me kwaji loan e de kotwe say loan no mo twe me the last week my friends e say loan so mo so twe me so me ni sika no aka kire o sa kwaji loan asama woni bra yi di ma usi ma usika obi sika da ho me fa ma una fa ya adwuma wo de ma no sika ni delay out ma kwaji loan akotwe nti on tia interest enwo adanse die wai osofo aka kire o so kwaji loan akotwe sika no mama mi ntwa atoro ayo o se nipa na ode loan ni ma no odiska na ma no on pese obi hu se odiska na ma ba me bi se sa o tietie mu kra ampo because we di mi nti ma papa bi di skama we ewo busia wo mo hono nti o heda na papa na ko kan se o ko di ni before ansa time no awi no se papa na se obetua ontua 20,000 ni de me ya we se o kan but that time mama me ani se ne wo ya we se wakwaje besia etu betua interest 400 ne ka hono de nyame ni me kru ni de mintumi nje ntumu ma ni sa 400 no de atato no eno ani se ma wusi ma de koye ni oh de bi ye Christopher e ya mum ye hu mobo kakra 400 na ma wusi wa sa de aka ho no e de ntia ma de ntia 400 ni koye ni meselo me mfa papa ye non ko wi ne boneda ma wano so edru ho na papa no esa ye ya on fesika ne mbla wan san fo no hye ne months or the beba emenu tutwai edru ho a wan fa ama no me so papa no so abekwa kwaye ni mbuase ama me na msa kwaji loan e wo roman fo ne ho e na msa de kotua ma papa no e na mse papa no enko wie papa no so bone enko sei na djuma na msa kwaji different loan nti ano no make e sika ba ko per waji loan su sei ni enu ma wusi ma sika 5,000 na ya tua mu 3,000 ama wo waji hu loan mienu ti ni nyina hu interest bra yi ne betua ma wusi sabra wusi na wo asem unimu no kra owo iba ye na utimi twa bode ye still komano etu so mu bi kakra na ye den asika ba akunu loan no ya je hu loan prenua ni ngina ba me krafo yi entua hu interest mo ma Kristo sum ye ye oso ezi se ye be ne den adama me de nka me be tumu enimu na maso na ma me se o ma me mere kakra na metua menye madwen se me fa ni sika dia mo no akọ ha na amani because we are so be your papa no how pa yempo ya na ya dwen si e betua na enfoafo aho no de foafo aho no e na ano eye yedin se osofo ankola no pani no ogina sei pacho pani ne de owie na ma ho chenti ade pam na osua oba pacho ai na se eno nkyere se obi sua de pam eno nkyere se aho kyere eno so yensa no djuma oya ade anka ese nka e feda na education ti second one no de e madama ma konta ne boa minto wo St Mary's Senior High wo konongo na nkra na ma yese pacho ma no ye ba ko fo ne de e wonu no be ma ba ko pe ne kan be ma de a kyere de nso yo ba pacho ai oyo bam de ne to meri no kra wo free mu no ti se no nkra no omu nyina wo school ma na sai na wo no mu ofie si mene we ne wo fie me nsa ne wo fie ana ba ko wo su mu na ba ko so wo makonta no ba bibi ne wo makonta weekend bia ya wo ma ne ba me honom no be di weekend no Sunday no ma sa do ne ko papa ya o kasa abusuafo mu mientie niye ne yire abusuafo nyi o mu boni ayeda oso mo ne natena yie na konto wo UK na mi poron ka me sese bra anya ka be fa ne kwai sanka ja wo koya dwuma na wa be hwe ne ma wo fa asefo se kwanya bi wo ho saa ka jiga ani oba so aye dwuma tua wo kama why na se bra osofo ye de na ahwe nkra no se akontamfa bi ma ya mo ye de umi babwana me wo ko ugo no na bi wa ko sia gra bi ndimi kwa sorry na semani ba wa sole fo bo mama ne omo ya we se o yere film mama hay radio sun today my fan on 20 ayo ayo ko sia da ne bi ho no ma me adwuma na me ye no scanner de mama ne isra so me ne nkwara nti ko sia da mata ko tone ma ka ho na se bi ho so a o ma na me no me adwuma otama no yo am hia bibia bitimi fro bi na me na ka no
yeah urade nyango enti osofo nkai se dia na ka opese wo ye urade yeah me hometi ka opese wo ye de omi minim baby amuwa bi free aba amuwa bi bebe bia na me kwanso bia no mama meji atum se dia na opese wo je se na ise wo ka se okoton pa boy kura se eho ne yatuwi wo beton ne he eno so ne asem no ka beton ne we because e bia no obi pese oboa wo a me obabi fufuro ho no ma she kura menya akola bia eya oba betena tan kura ma me but ne ma na she me ton na me se emu asa we ni ntiri me koton a na me ntimi nkoto bi me go na mu de didi me light bill ni water bill na me de ko 20 e de ma me pa mama e de ba me se Kristo ti asenti bia be boko right say etu oba ma usi say sana hoji 34 sike wo me 3400 e ba cha mon cheye e ba mon fra kati mama me oso mo de mon cheye e ba na 34 nya minti e be wurezi ne de na ade inshallah god bless order e be god 33400 na ma no e wiase e je o di for brema malady abra pa mo metete hu kakra na e asem no die ma nye de nyina ye sika hia sika ho chile so obi ka so beto hia ma ya boni ti oku kete chobe mo kuno kete chobe mo nyina bebi ko o ti so bi ka se hia wa boni due kuno na tu chope ne kuno malady awon chile ya awon chile na ma ye nia ye nwia sofo ese ohun ba bo kwano wo dwane onwane oda so ye onwane so timi nko se first no because so ba manu osu na ye se twede mponyankopon ba sa yadom se na dawro ma de wo ye no eye fe ani wona ke ni nkwa na se drum na bia ye wura wa dawro no opeda won se kakra ene ma ntekura na ye ni ehia ye ni ye ni bie kakra ka da ya kan tumu a ye benye bi da hwe nkode akutire ya lady ye nya ne kwasem ni e free bra obeka na asem kire wo ene ni asem o kan dia na ka won so wo tema enye easy so obeka na asem ato by force ne wakoda adwene ho se obisika me de brew o mo se wo ye miseko ba bi de na so for de me kan say na utimi kura twa bode e de wa usika ya bomu e de mano enti samfoafo ho na wo de foafo malady bi so ne so nyo fani say wo de no de wo so wo de abafo because nipa wonum ne hawo enti sika ba ko simi kwaji lo wa interest say na sika ba ne kura wo nyai malady interest no be bi so na sisi otimi ne ontimi karasa na nso nyo yo to aso e bia ne sabia no otimi bia na nye ne ontimi nkarintia because awon kye so wo ana ai bag ankasa na se efie busia no malady kan ka be ya akakoto nsuo e wo traffic mi efie busia wo gi 10 million wo hwe obese mu 10 million no me twu sa kopim se ya wo be kusa no ho eno ni ade ya na ehu no ane mkwaje busa de ba bitwa wo yi se de edum for de kaje tafo yi ma mkwaje wo me sobo yi mkwaje wo me sobo wo yi ena am na kodusa na mu se nya metiase sofo ka wakoma to yem ewiase shebless safo no ne ewade kwasem onyankopon atoda ne de obi ba radio so a na obi tietche no wo kasa onim mu ebetimi afa ekyiri dia bebo ni pakro onyankopon wa otie nipa ne obetimi akobi kura kuma menetimi toka anaso oto bibi dia mase sofo se ofanya adwuma etie besere etie fo nyina semumlem ya hwefo nyina semumlem momo bo sofo yi no sunti fa kakanya adwuma na onyamia ye na doye no ebedum le bie no odi ya doye no ehun resource so be dey ebe mai timi sere ye na ye mo sofo yi na sofo nso ne mem no nso ntimi hwe ne ma na onyakopo be sere pa malidi me das yenso ya das na abrampa malidi me das mi shao papa na ye nchia ye tiefo ne yahwefo nyina malidi me tie din sofo amani so kratata ahokyere ya o na malidi se onko ahokyere mu a ofo wasem simple na no e frɛ sofo ene na oba ha no malidi difference wom ye wo se ye tiase se obi kɔ ahokyere mu a malidi na brabo se sefri ni nipadua ebe tantantan se de papa yi di ni nkomo se nyese na metie wo owu ni ahokyere ba ye nti hwede mawiewie
ene malidi wo ye no ho hwe a enye yie o toni ade ade enso so sika na enso one nkwada no ama sisi be ma TV so esu ni suo tini subrane wo ye no ho hwe enye yie abrabon sisi wo ni sisi nyame amemu a enya de okọ nanim obekọ sofo nyame beka ho enkwala no kra na wa adwempade wo ema wo mu no malidi nyame befa wo so amani pa bi abeboa no ebi se ken no wakọ wuro nkura ya kogu eye obey abusua so ana won fo mo na wonam ne baabi ebo ne bra se de opeso obonde a ene nka sofo bene na muse ya na wesu de adwempa pa malidi wo wode man kwala no ne ani die ni buo de man ne yire abusua no ne yire ni wa wawu ne yire so obu no so on se masan wo kura de na to no maledi na se sofo eni papa na maledi ni entu agidi fo sofo ye betu omofo ehia pa maledi eni asofo preaching operation metwam na hwa metwam no maledi agidi fo nyina nte niema bi asese nyame som no maledi edu ba bia wo se wo adwene eni nyansa no watima som nyame ye enye se ofiti anu abiala fa bai wa che omotoam awo se adwene ni nyansa eka nyamsom no maledi wokọ hospital ma doctor aka kire se anadi wo twa scan se sina asem ne te se wo so ohwe mu wanhu na nye obi a na nima de a wo se otimi kai bibia te ase wo obi timi kan so won te ase ebi ana de yede ma okọ en kra no no ohwe mu wanhu ba won te ase edu wo ka kire ne se no mabo ya mane nti doctor adaro ma munye ni se mfama ye edu ba bi so no mu hwe sika se ye ko en operation menya hu sika ni eni ebe ha amana wo ande se kakra akwa wie ba bi a akwa wie ti agidi fo ye nka se nyame ni onyame wo ho se ye ka se be ye obi operation ye sremo empe na bota na chi se urade mfa ne konfa ne mra enye se ode ne ko na afi ye se ebe ye osisika ni ho ana urade ya dum ye wetima wafa urade timi ye nka se urade ntimi nye but ni nyina mu no se doctor so be no pressure bomba etechiri ana afi ma lady hospitals ahodo ni binom some mistakes we say na wo hododo obi abebuku moja na to woni ho eti de wo wuo na moja no ho na ye de ato wa atwe na ma wo yewu no se bi nyansa be no wem ye buku moja na to enipa ni medrui ye nyanhwe ne ne tam nso de wo ba wo wu no ye hie moja de ama no ye se ye buku nti no ye ni bi ya ha menawu we sangwasi adwini wei ade to ni etwi o mu kabosome ni edi twi o mu kabosome na nkaya de ezi ebehunu sa nipa kro di sansamfo ya na nkaya mana hunu ba bi o so ogina ebusiafo asemi eyawe hosem nanso aseda kese enko emfama ya ye mame ohinini ye mame die oya ade ankasa ohuni se sofo nu wo bia anko betia mame nanso yedi issue ye ba ye na menne papa no eti fidiem hase ya oyede oti ni suo it hurts so yewe awa abofra ba asase we so na kola no enni nu ba bia na mame no ato anana no e won sie to ebusiafo ehya tie mame na mi hira no na ye nua ba no nti asem we enye na weho se sika na osan so di won interest no oh asem enye na weho kofu no eja na odwen se sofo no e na wa hyeda ene eja onye na adwen se obetu sika na so tie na asem no nke se ye wa weho kakra na at least interest now they too so no what is so their man because papa you oni bi afi na ohwe ne ba oni bi na nkenye oba ne busuafo a nke papa owo hini busuafo no so nyame hira omo nye busua bia ene busua obekomu a ombede ombehwe ti se oboba odo omoba na efi mu na nso busuafo no hwe omo ntino asida kese nso enko emfama ebusiafo ne busiafo ha ena medimu ebesi yebesa nso edi nhyiemu ewa ha bio na yaye maame se sika ne die ode bema abai wan na bibia to aide etwa
aha ɛna mede mu ebesi medin ɛde kɛkye maame esi ɛnese yɛbɛsan so ɛde nhyiamu ɛwɔ ha bio ebusiafo